Amen. Sifunda la ngencwadi kaJohane sahluko number 6. Sifunda sesithatha phezulu uJesu bekade ekhuluma nabafundi bakhe. Ekhulumeni kwakhe nabafundi lithi iBhayibheli kufika isikhathi la behluleka ukwamukela lokho uJesu abekhuluma ngaleso sikhathi. Bathatha isinqumo sokuthi basuke babuyele emuva endleleni zabo noma kukho konke bebekade bekwenza ngenxa nje yokuthi bahluleke ukwamukela lento ebekade isho uJesu. Lithi iBhayibheli lasifunda khona sifunda sebekade besukile ke sebebuyele emuva. Ebese-ke uJesu yena uqobo asale nedlanza lethini. Ukhuluma nawo amazwi engathandayo uthi ingabe nani niyafisa yini ukuhamba? Njengoba ekhuluma namazwi ukhuluma kubantu abawu-12 abebekade besele kuyena laba bebebizwa ngabapostoli ngaleso sikhathi including Iscariot engakamkhapheli uJesu. Now ngelithi iBhayibheli ebuza lo mbuzo ubuza nje just to search khona ukuthi ngabe alifisi ukuhamba njengoba likanye nami la. Now ngelithi iBhayibheli ngiyathanda lelo dephendulayo kwabanamazwi ithi siyasuka siye bani ngokwamazwi okuphila okuphakathi atholakala kuwo. Siyasuka siye bani Jesu njengoba ubuza ukuthi nalafuni ukuhamba Jesu sosuka siye bani. Ubani emhlabeni omlisiwe noma esingaya kuyena esingafika sithole amazwi okuphila okuphakathi. Ubani emhlabeni wonke jikelele ngoba bakhona abaFarisi bakhona abaSadusi bayafundisa umthetho kodwa abanawo amazwi okuphila okuphakathi. Jesu singasuka siye bani ngoba amazwi okuphila okuphakathi atholakala kuwo. Lamazwi Jesu esiwahlalele kuwasiwa amazwi esikhashane engathi bangakhuluma manje ebese ngokhohlwe after 5 minutes noma after insuku eziwu-5 kodwa lamazwi Jesu asenza sihlale nawo amazwi okuphila okuphakathi. Jesu siyasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakathi atholakala kuwo. Ngiyamthanda-ke uma ngabe esho kanje umpostoli uPetru ngoba kusukela ku-chapter number 2 le ncwadi esiyifundayo njengamanje sifunda bekade kwenzakala isimangaliso sesi-4. Ku-chapter number 2 uJesu ushintsha amanzi wawenza iwayini. So ebesinye seyimanga asenzile kule ncwadi kaJona. U-chapter number 4 wakhona waphilisa indodana yenduna yenkosi ebikade igula wayiphulukisa. U-chapter number 5 uthe mangabe sekumeka futhi enza imangaliso zakhe waphilisa indoda ethize ebikade ima eqhibini ekuthiwa yiBethesda ingakwazi ukusizakala. Bese kuthi ku-chapter number 6 lasifunda khona uperforme 2 miracles. Imiracle yokuqala yenzile ukuthi ufide amadoda awu-5,000 ngezinkwa eziwu-5 ney'nhlanzi ey'mbili. Wathi uma beqhubeka lapho wahamba phezu kwamanzi simangaliso futhi asenzile leso. So ekwenzeni kwakhe lokho uJesu akade babizile iy'xuku ezebekade nazo more than 5,000 people ngoba kuthiwa u-5,000 people bekade kungabantu besilisa bungakabalwanga abanye. So lithi iBhayibheli laba bantu bathema ngabe sebebona uJesu lento ayenzayo they started to question into akade benza. Ngendlela bebenza ngayo kwaba nemibuzo eminingi ukuthi Jesu uthathaphi lokhu, Jesu wenza kanjani lokhu. Usethi mayiqhubeka-ke la ngiyamthanda ngoba ukhuluma ukuthi Jesus Christ yena uyisinkwa sokuphila athi odla mina wophila ukuphila okuphakathi. Angoba beqhubeka athi okhokho benendulo Moses basidla isinkwa bayidla imana kodwa kaze bephile inguna phakathi. Bese ethi odla mina udla inyama yami lo omkela mina wophila inguna phakathi. Uyothi noma efo bese ethola ukuphila okuphakathi. Manje lawo mazwi kwezwakala enzima kulabo akade belalele. Lawo mazwi angamukeleka kahle kulabo akade belalele ukuthi usho ukuthini uma uthi asidle inyama yakho na. Ngamanye amazwi lesi sicubu so-5,000 uJesu uma bese ekhuluma namazwi u-adressa le issue ukuthi labo bantu ngesikhathi beza kuyena abalethwa intening balethe nje isinkwa. Bebephekwe ethize kuJesu. Ngamanye amazwi bebefuna ama-benefits kuJesu Kristu. Bebengafuni uJesu Kristu ukuze baphile kula
ukuphila kwabo bakunikele kuyena. Into abakade beyifuna imangaliso kuJesu. Nawe uJesu ngabe sekhuluma namazwi yaqala ukuthi labo bantu no bebengamlandeli uJesu ngoba bebemlandela ngoba ubafidile ngesinkwa basutha. Kwathi angibuza ukuthi uJesu umlandela ngoba umlandelela ukuthi inkosi nomsindisi ngoba umlandelela ukuthi ngoba khona kunikeze khona empilweni yakho. Ngoba sinenkinga kulezi insuku zokuthi once walandela uJesu Kristu ngemission yokufuna izinto lezo zinto ezothi mangabe seyiphela uzongamazwi uJesu kaso osindisayo. Bese kuthi bonke labo abalandela uJesu ngoba bemlandela nje eyinkosi nomsindisi wempilo yabo bengabonanga lutho oluphathekayo lolukhulu kakhulu. Ibona abantu abakwazi ukuphila isikhathi eside noNkulunkulu. Nawe ngiyawathanda amazwi akhulumwa umpostoli Petru. Ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma imfihlo ngoNkulunkulu ngoba uthi mangabe seqhubeka ezansi esekhuluma athi thina size kubo basikholwe ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Bekwento zonke Jesu abantu abebekayikhulumile ukuthi esilandela kuwo singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakathi atholakala kuwo. Ngamanye amazwi lento ukuthi amazwi okuphila okuphakathi akuwe Jesu. Yabona uma ufunda ichapter number 1 lencwadi lithi iBhayibheli kuverse number 1 khona eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi yena uqobo wayeNkulunkulu. Uthi uma ufunda verse number 14 khona athi ulizwi wabasenyameni. Ulizwi wakha phakathi kwethu. Okushuthi noma sibona uJesu ngokwenyama njengenkosi kodwa phakathi kuyena khona ulizwi. Okushuthi noma sibona nje efika abantu ngo-5,000 uhamba phakathi kwethu engumuntu kodwa kuye phakathi uvalela ulizwi. Lithi iBhayibheli wahamba phakathi kwethu wakha phakathi kwethu. Usibona ukuthi bekehamba yena engulizwi uqobo lwakhe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kuthe kunomkhosi wePhasika eJerusalema. Bahamba uJesu wayena 12 years now. Lithi iBhayibheli nangabe befika eJerusalema wafika wagubha leyo nkosi. Babuyele emumva uMaria noJoseph babakaJesu. So uthe mabehamba badide ngayo uJesu uphelelephi kanti Jesu kula sabonakala uJesu. At the age of 12 years bahamba babuyele emumva la bebekhonga khona. Lithi iBhayibheli bayitshela ukuthi mhlawumbe noma sibaningi sihambayo uJesu ngenze ukuthi uphakathi kwethu la. Mabefika phambili abamboni baqhubeka bambheka kwaze kwakuthi bayabuyela emumva. Lithi iBhayibheli ekubuyele emva bamthola uJesu esethempelini. Uma bemthola esethempelini ngiyayithanda into ayikhulumayo izwi lapho malichaza lithi wayelapho ebuza futhi ephendula. Ukubuza kwakhe nokuphendula kwakhe kwabadida abebekade besethempelini abadala ukuthi lo ungale kanje ubuza ngalendlela abuza ngayo. Nawe lithi iBhayibheli ukubuza kwakhe kwamenza bamangala kakhulu ngoba uma ifika uMaria uthi kwenzelani lokhu kuyithi na? Usethi ke hayi bo mina ngikokwababa uqobo lwami. So when I was at the age of 12 years uJesu besazi ukuthi no, I'm the son of man. At the age of 12 years bekufulfileka yona lento ukuthi he was the word. Ubekade ulizwi ufundisa lithi iBhayibheli mama beqhubeka isichazela kahle lithi ubefundisa njengonamandla. Ukufundisa kwakhe bengafani ukufundisa kwabantu bonke. Ukufundisa kwakhe umuntu ofundisa njengonamandla. Now ezinto ezenza ukuthi afundise njengonamandla iBhayibheli yasitshela ukuthi izwi likaJehova ngofunda kumahubo lithi izwi likaJehova lingamandla kaNkulunkulu. Athi izwi lakhe yena yedwa liyinkazimulo. Athi izwi lakhe liyaphula imisedari yaseLibanoni. Athi utshengisa iLibanoni njengethole lenkonyane. Abesethi njengethole lenyathi lesiriyeli letshebulisi. Athi izwi lakhe lidala kulamalanga bomlilo. Abesethi izwi lakhe yena yedwa liphunzisa ley'mbabane. One of the things eyenza ukuthi uPostoli Peter akhulumele engiyithandayo la athi Jesu singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwo. Uma ufunda namanye ama-gospels lento engiyithandayo la
lithi iBhayibheli ngelila uJesu uthe ukhuphukela entabeni wakhuphula abafundi bakhe abathathu uJohn Peter uJames yes wakhuphula lawo bantu abathathu beyentabeni lawo lithi iBhayibheli mangabe befika lapha entabeni uJesu waguqula isimo sakhe wambathi inkazimulo ngaleso sikhathi kusenzele njalo bahluleka ukumbheka uJesu laba abathathu abebehamba naye lithi iBhayibheli bashayeka phansi ngaleso sikhathi kwenzeka njalo uJesu ubonakala ekhuluma noMoses ubonakala ekhuluma noEliya hawo kuthe kusenjalo engazalele kwabonakala ifu libasingatha noma lehlela phezulu kwabo besentabeni efwini kwaphuma izwi elithi lo oyindodana yami ethandekayo lethokozile ngayo yizwe. That was not the first time iBhayibheli lithi lo oyindodana yami ethandekile ngayo kuyokwenzeka isikhathi ebhabhadiswa. This time around lithi iBhayibheli wathi yizwe. Abayamazi all the teachings kaJesu bekade wafundisa nakho konke asazofundisa phambi kwenu konke azokhuluma ikona limele ukuza. uPeter was there ngesikhathi ekhuluma kanjalo. Now that is why again the assurance mangabe sesifunda la uthi Jesu singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwo. Singasuka siyephi Jesu ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwo. Kuthi angishiyelele empilweni yakho ukuthi emhlabeni la ngaphandle konakele. Emhlabeni la ngaphandle izinto azikho right. Kufuneka abantu abazothi noma sebengaphansi bemamukele uJesu. Abazothi Jesu singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwo. Ngelinye ilanga lokukhuluma ubhala kahle wathi kudlula izulu nomhlaba kushelela uJesu. Abesethi amazwi ami kodwa wayedlula yokumingula phakade. Amazwi lokhu umuntu amazwi kaJesu bese yawenza uyophila iguna phakade. Singasuka siyephi Jesu ngoba amazwi okuphila phakade atholakala kuwo. Emhlabeni khona ubonakala, emhlabeni khona konke ongacabanga ongasiki inzuzo kodwa Jesu singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwena. That is an assurance. Ngithemba qala ngabuza ngathi uJesu ngokumlandela because of izinto awenzele zona noma umlandela ngenxa yamazwi okuphila okuphakade na? Asiqikelele lokho ukuthi sihlala kuJesu ngenxa yamazwi okuphila okuphakade. Akuthi noma ngabe yini obhekana nayo empilweni yakho usho ukuthi Nkosi ngasuka ngephi. All persecutions over the Shumael Twabasa Tuesday zonke inhlupho ezifikelayo awubuze ukuthi Jesu ngasuka ngephi bakuthi. Noma ngabe kushona abazali noma ngabe yiphi inhlupho obhekana nayo noma ngabe awunalutho mhlawumbe ulithemba la noma ngabe kwenzakala empilweni yakho awumabe namazwi ukuthi Jesu noma sekunjani ngingasuka ngephi ngoba amazwi okuphila okuphakade yebo atholakala kuwo. Noma ngabe yini empilweni yakho ongabhekana nayo endleleni awubambela amazwi ukuthi Jesu singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila okuphakade atholakala kuwena. Amazwi okuphila okuphakade atholakala kuJesu. Alibonge igama leNkosi. So kuyilokho nje kafushane ukuthi amazwi okuphila okuphakade nalizwi leNkosi. Amazwi okuphila okuphakade atholakala kuJesu. Mhlawumbe thina singekhuluma okuningi. Mhlawumbe abantu bengekhuluma okuningi. Nabantu abathembile bengekhuluma okuningi kodwa nawo amazwi okuphila okuphakade. Wona atholakala kuyiNkosi yethu. Pho wasukuyephi? Haleluya. Ungasukuyephi phandle kunje? Wona amazwi okuphila okuphakade atholakala kuJesu. Noma sesiphela isikhathi umhlaba usudlula njengoba izulu lisho nezulu selidlula kodwa wonke owenza intando kaNkulunkulu namazwi akhe uyokuma iguna phakade. Singasuka siyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuyena. Singayaphi uma sisusa kuwe
Sifa yapi, sifa yapi, sifa yapi.